Ovo je refleksija, prostor u kome se vraćam sebi. Kada više ne prećutim sebe? Ponekad zastanem, ali ne namerno. Moj glas nestane. I zapitam se šta se upravo dogodilo. A u početku nemam odgovor. Imam samo veliki prazan prostor gde ja stojim sa nekim čudnim osjećajem u grudima koji ne znam da objasnim. I već tada znam da je trebalo da napravim jedan korak. Ali nisam. Jer kao da imam nevidljivi zid. Kao da hoću da prođem kroz staklo. Ali mi nešto ne da. I u tom trenutku se pojavi mešavina misli i osjećanja. I onda znam da treba da zastanem i da ih malo bolje pogledam. I da probam sebi da dam odgovor šta se zapravo dogodilo. Zašto glas koji postoji se ne pojavi? Zašto se vrat zaledio? I kakav je to čudan osjećaj u mojim grudima. Koji je oštar. I raspršen. I kakvo je to staklo koje me zaustavlja da ne prođem. Koga ono štiti? Da li štiti mene? Ako je da, zašto se onda osjećam kao da nestajem? Zašto imam osjećaj da sam napustila sebe? A da li to staklo štiti ovu drugu osobu koja je nešto rekla što me je povredilo i otišla? A mene ostavila da bez glasa stojim u prostoru punom ljudi. A da se osjećam sama.
I šta onda u tom trenutku ja mogu da dam sebi? Saosećanje da je u redu što se to desilo. Ali i jedno tiho priznanje da ja jesam napustila sebe. I to bez razmišljanja. Gotovo automatski. Ali zašto? I koliko je brzo trebalo da napustim sebe. Kada pokušavam da sačuvam mir. A kakav je to mir koji ja čuvam? Da li je to mir gde neko zauzima veći prostor, a ja sebe povlačim? I kakva je to harmonija koja nema ravnotežu? Da li je ona samo moj privid? I da li je potrebno braniti? I kako braneći spoljnu harmoniju ja brzo napustim sebe i ostanem u osjećaju nemira i buke misli i osjećanja koje mi govore trebalo je ovako ili onako i nije trebalo reagovati. Ali buka ne rađa istinu. Ona rađa nemir. A istina je tiha i jednostavna. I želi da bude pogledana. I to najbolje u trenutku kada ništa sebi ne objašnjavam. Već samo pustim. Da taj osjećaj u meni odgovori. I da taj osjećaj izrodi jedno tiho priznanje da nije vredno. Da mir koji treba da branim i harmonija koju treba veštački da održim nije vredno mog nemira. I da ja to ne želim.
I da ću sada dozvoliti da moj glas postoji. Da se reč pojavi. I ona ima težinu. I nosi. Baš onu istinu. Koju ja nisam htjela da pogledam. Nosi je od mene. A meni vraća mir.